Evo, samo vi recite. Ajme, moraš se zricat, gospodu. Evo, zricao sam se. Vi ste zricat, a moraš se i ja zricat ovako. Da ne... Ne možemo biti... Nije lumbago, nego breme... Goba ide to ovom vremenu. Jes. Kenova. A eto, čekamo kako lijepo da dođe, da... Pumpice. Pa počne birati, sreći se, a ja ću se vrtio konje. Aha. Recite mi, gospod Ivo, nakon ovoliko godina, kako kuburite? Kako, toliko godina, jedva sam živa, eto ova lijepa mala, vidimo mala, mlada mama, vidi. Kako se kuburi nakon ovoliko godina, svaka vam čast, ovdje sve vidim. Ne dam se da me četnici savladaju, a slušao sam da je bilo nešto... Ima ih još oko nas. Ma dobro, bilo je nešto da se moralo mijenjati, to je bilo tamo nešto. Crnogorska vlada, ali što li je bilo? Ali dobro, sad je sve. Evo vidim ovo odrata, ovo stoji ovdje. Ne može, Onaj koji je stradao, taj ne zaboravlja. Ne mere. Onaj komu se ništa nije dogodilo, taj baš ga briga. Ali lijepo ste uredili ovo, gospod Ivo. Ivo, skini slike. Moj gospodu. A ovo je na gusta tovar. Kako je pape, a? Dobro. A starački više. Pa pozdravite ga malo. Bio je po, malo je bio po. Pa nisam ga vidio. Otkad? Addio, gospod Ivo. Sluga se, dođite opet, ali pozdravite doma. Hoću, hvala velika, addio. Ali, dobar dan. Drago mi je da ste se ovako velikom veću okupili, da preko ovog uređaja upoznate